续来看咱台湾的小笼包，是外国游客来台湾介意食的美食之一。若伫中亚的乔治亚嘛有一款，甲即款物件要共的物件，同款是干肉再鸭包伫面粉皮内底，也毋过食的时是用手摕，而且搁爱掺胡椒粉。伫硬好面皮放肉鸭，沿着边沿前景后景，刷落来收伫中心，捏成花包形，绣一个搁细几链，最后将头捏掉。一粒圆圆胖胖的乔治亚汤包就完成啊！外形像小笼包，毋过乔治亚的汤包用的是水饺的煮法，水滚了后，汤包弹落去，煮熟糊起来，送到人客餐桌。来自外地史丁斯基伫乔治亚学的头一件代志，就是汤包的正统食法。You should know that it's eaten by your hands. As the first is the first rule. The second rule, when you cut it, it's a better way when you add pepper. No. And then it's the best way when you eat it with a full inhale. 乔治亚汤包的起源有一种讲法是来自13世纪蒙古西征的时早入乔治亚，后来加做乔治亚的国民饮食。另外一个讲法是源自乔治亚官领的高加索山蒙尤人的创意料理。行要青汤包的乔治亚布德老师讲，汤包的历史真久，各地的配料甲风味有淡薄仔差距。讲究的是大细甲面皮间数。一般来讲，面皮要有19间。也毋过，趣味佮大心的是，乔治亚汤包有家庭团圆、甲文化认同的意义。საბაბი რომ მეგობრებმა ერთმანეთს აზრი გაუზიარონ და მისი ირგვლივ ვიტრიალოთ. არ არის უბრალოდ კერძი, მხოლოდ კერძი არ არის. ქართველების ალბათ იდენტობაცაა ქართული კულტურის იდენტობაც გახლავთ. 乔治亚汤包过去用的鸭是羊肉，后来使用猪肉甲牛肉。上新的食法是使用乔治亚的起司、蘑菇甲马铃薯。不管时代安怎变，鸭安怎换，汤包的本质袂变。餐桌顶的欢乐时光，和家族的记忆世代传承。公司新闻张淑芬编译。天气报道。